Maya payabak po kaya kayongan. At yutana po king kalimang Domingo ning karaniwan a panahon. Antimurin 11th World Day of Prayer for Human Trafficking. Kambeda po din kaya katampan sariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hayson, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family, Catholic Women's League. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Lordy McQuite Valiente, Christian Panganiban. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz and Ita David and family, Norma Fajardo, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rosario de Morocot, Father Pablo Sahagun, Father Rolando Lopez, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Virgie Sumawang, Novenario Ignacio, Alaysa Rain Tulio, Leonor Salazar. Para king ngalananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Dolores, Elvira, Cristino, Miriam, John Paul, Romeo, Cecilia Portidays, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ing kaya pong kapumasusyan, panimunaan pong lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, GD, Arsobispo ning San Fernando. Josephine Bakita, an African woman whose life was a powerful story of love, forgiveness, and resilience. Born in Sudan, she overcame unimaginable suffering to inspire the world. Kidnapped as a child and sold into slavery, Josephine endured years of hardship, but even in the darkest moments she held on to hope. After gaining her freedom in Italy, she devoted her life to serving others. Her heart was full of forgiveness, and she became known for her love and kindness to everyone she met. She passed away in 1947, but her legacy lives on. St. Josephine Bakita, the first black woman to be canonized a saint, reminds us that love and compassion can heal even the deepest wounds. In the face of suffering, she chose love. Let St. Josephine Bakita's life inspire you to spread kindness and help those in need. St. Josephine Bakita, a journey of forgiveness and love. Meet St. Josephine Bakita.
Kinugining ipamponing anak, amponing banal na Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, maya payabak kay kay po. Chuta ng ini king kalima ng Domingo, ning karaniwan na panahon, pero gaganakan tayo pong ini, king kaya katang Archdiocese, ing Third National Day of Prayer and Awareness, against human trafficking at katenchir naman po king World Day. Nya kaniti pong misa pangaditala ring mga biktima kaniting trafficking at ding mismong manyamantala karela at siyempre kaya katang gobyerno bakanta tunay ng apat-pat makasam apat-pat iting maragula krimen at pamanyamantala king tao. Nyabang kanita, bebe tayong matampang pagmasisyan iti, aminan talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyad tapang tawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang dinatang, ban mulang ausan, sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idara na katamo sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Ginoo, malugod mesa ng ingatan kapiran man ing pamilya mo, ban king pamanalig ng bukod, king malagrasya mo, mipasig na nga nampon mipanwalo kami, lalam ning kalingapan mo. Itiadan mi keka, king kapaminitan ng Yesu Kristo ng anak mo, Diyos, ang mabibit magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ikit ke ing Ginoo, kanitang banwa, ning pangamate ning aring Uzziya. Makaluklukyo, king kayang tronong matas. Mitmuya, king mabilog a templo, karing kayabe no. Makatalakad lang makapadurot kaya, ring anam amilalablab alelangan. Ngara king metong at metong, banal, 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 banalya ing Ginong mayupaya,
Bitmuya inyato king kayang ligaya. Mga ugon la ring pundasyon na ning templo, uli ning masikandang siwala, at mikat mo niyang asok ing templo. Kanita sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan la ring labi ko, at uling manoknangan ko libudad da, ring taong mga renat alabi. Ngeni ikit kaya karing sarili kong mata ing ari, ing ginong mayupaya. Kanito, sino lapo yang papunta kanako, ing metong karing lelangan. Magdalayang baya, akinwana, king altar, king kapamilatan, ning metong asipit. Tikila ne ing labi ko, king baya, at ngana. Tikila na no ni tiring kekang labi. Ala na kan dewa kan ngeni, at mi patawaran na la ring kasalanan mo. Kay bat na nito, dimdam ke sewala ing ginu, nga na, nino ing itubod ko, nino ing maging ke kaming talapagligtas. Nga kong may kibat, ako po itubod yu ko. Ing amano ning ginu. Arapan ding angel, daralit kong kapuryan keka, o ginu. Harapan di anghel, daralit ko, papurihan ka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginu. Arapan ding angel, daralit kong kapurian keka. Arapan king banal a templo mo, duko ko at buryan ing kekang lagyu. Pepakilala mo, king sablang bage, makapaygit ya ing lagyu at kautusan mo. King Aldo minaos ko, mismong sikanan mo, yampig kalob mo kanako. Ding sablang ari, ning mabilog ayato, puryanda ka o Ginu, uling dimdamdo ring pangako mo, at karelang idalit ing depat mo, at ing degolan ning lagyu mo. Liligtas mo ko, kapamilatan ning upaya mo. Tutuparan mo sablang pangako mo. Ingalang kupas alugod mo, o Ginu, alang kayangganan. Ing bagye pigmulan mo, kaya ka mo namang iganap. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tawo Korinto. Kapatan, ngeni buri kong ipaganaka kaya kayo, ing mayap a balita,
apenaral ko kaya kayo, ake ko namang tinggap. At ngeni, tatalakaran ng matibe, ning kaya kayong kasalpantayanan. Ito, ya ing ebanghelyo, ing aral, apenaral ko kaya kayo. Iligtas nako ning ebanghelyo, nung manatili kong sasalpantaya, nung ali, muling alang kabaldugan, ing kaya kong pamanyalpantaya. Linipat ko kaya kayo, ing kana kong tinggap, abinang maulago. I Kristo, meteo, para king kasalanan tamo. Antimo, ing mababasa karing kasulatan. King mikut-kutyo, at sinubling mebye, king katlong aldo. Agpangmurin, king mababasa, king kasulatan. King pepaki iyo, kang Pedro. Kaybat, karing 12 apostol. Pepaki iya namang makapamisan, karing maygit 5 dalan aalagad. Ang gangeni, mabiela pa ring dakol, at ding mapilan, mete nalo. Pepaki iyo kang Santiago, at kaybat karing sablang apostol. King katatalyan, pepaki iya naman kanako. Lipat ning ako, makayalwa ko pangabayit. Nung wari sa, mi bayit kong oras. Uling ako, ing peka malating dili, karing sablang apostol. Eko man karapat dapat mayawos apostol, uling ligalig ke i-Iglesia ning Diyos. Dapot, king kapamilata ning grasya ning Diyos, makanyan kong ngeni. At ing grasya apigkalug na kanako, mayalang bunga. Uling megobra kong maygit pa, karing aliwang apostol. Ito, eko sariling dapat. Nune, ing grasya ning Diyos, yo ing megobra, kaya beko. Uli naniti, ibat man kanako, o karing aliwa. Iti yang panaralmingan, iti yan naman ing paniwalan yu. Ing amano ning Ginoo. Tara, tuki kayo kanako, nga naning Ginoo, at gawan na kayong magliligo karing tao. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Makatala ka dyan misa ni Jesus, king pampang ning dagat ning Genesaret, at panikwanan da rin tawing milapit la kaya ban makirandam king amano ning Diyos. Ikit nung makasadsad king pampang ding adong bangka, sidsad doreti ring manasan, bandanisan do ring karelang lambat. Sina kay Jesus, king metong kareting bangka, itang kang Simon, at inawad na kang Simon, king ilawat ning bagya king pampang. Linuklok kay Jesus, king bangka, at tiro no ring dakalatao. Kaya rin amigsalita nga na kang Simon, ilawat may pang bagyaing bangka king malalam, at yatsay la ring kay kong lambat.
bakong makarakapasan. Maestro, nga nang may kibat Simon, kay bukas na kayong miyat siyang lambat, dapat kay may karakap na anuman. Makanyan man, buring nung iti ang utos mo, yatsa ko ring lambat. Inatsa no ring lambat, at misnala karakal, ding arakap dangasan. At halos masira na lamo ring karelang lambat. Inyasin niya lang dala ring kayabera, karing aliwang bangka, ban lumapit at sumawag karela. Linapit la at sekero ringasan karing adwarang bangka. Halos mititsyab la ring bangka king pangakat mura. Inyang iki ng Simon Pedro iting may palyari. Sini Claudia harapan ng Jesus at nga na, dumayo ka kanako Ginoo, uling tao kong palpikasala. Isimon na din kayabe na may nga pamulalala king kerak lang dingasan akarelang arakap. Makanyan la namang may nga pamulala ri Santiago Tuan, anak ng Zebedeo, at kayabe ng Simon. Nga ng Jesus kang Simon, may katatakot, malibat ngeni, maging magliligo ka karing tao. Ginuydo king mamala ring bangkara, rikwanding sabla-sabla, at tinukila kang Jesus. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Mayapayabak pa si Bay po. Atinta mo pong guest, rini pong blue gun. Deng paka-blue. Aparte la pret angketa, deng magobra keng SM. Deni pong maka-blue, ila po rin kikimot gagalo, miyembro, kabilang king Artisan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. At meton po keng obra na ning niti, yapin po yung tungkol keng human trafficking. O ring aldo pong ini, aldo ning pamangadi at pamagmulat kaniting mga palyaring human trafficking. Ini na po yung third day of national awareness against human trafficking. At ka-10th year na po keng kabilugan na yato. Inumpisa ng Pope Francis. At ing pong patron saint is Saint Josephine Baquita, yung patron na niting metong segmento ng Santa Iglesia. Metong issue ka rin ditikilana. Saint Josephine Baquita, actually po yung piyesta na niting Santa Naapon niya. O nang ketiking parokya tamo, ginakan tayong World Day of the Sick. Pero ngini tayo po gagana kanining aldo para gana kaning ing maragula problema ning yato ing human trafficking. Saint Josephine Baquita po, biktima niya naman ng human trafficking. At the age of 7 or 8, kinidnap de po. At from there, may aliwan o ring sinali kaya, may bentaya, maging child labor, may aliwa, may ngayabuso, may nga panasakit de. Pero later on po, maging malayaya after mga 12 years. At may payabaya po kareng Madre Canossians, Madre ya. At ing masanting kaya, alayang bitterness, agyang na naman mga palyari kaya, agyang masakit pa indela na. Nga na, nung akit no kanong pasibay retang mengidnap kaya, si Claudia para panat pasalamata nila, ulira akilala ni Kristo. Joseph Baquita po, si spent her life ang gaking metaya keng kumbento dareng Madre Canossians. Metayang Madre, metong niya pong Sudanese, matuling niya, Saint Josephine Baquita. Kalupa na yung, kalupa me, ikat kayo niya, balami wa, niya pinausan kaya pong Josephine Baquita, ikata. So anyway po, nanuwaring kabaldugan na ng human trafficking, kasi kayo ni palaging matraffic.
isipan nyo sakyan lareng ma-traffic. Potang bulbul in traffic kini. At nga no, makanya mo nang pala human trafficking kasi meskop ya po yung palengke, traffic mo naman ka rin tao. Siksikan. Isipan tamo makanya ng human trafficking. Lalo na potang mamayad na kas ng kabay pila, ketang cashier. Isipan tamo yan yung human trafficking. Deng tao, yung linya-linyala, maninayla, can turn the, aliwa po yan. Yung human trafficking po, in malagwang pamanatindi yapining pamagbenta king tao. Potang bebentaming tao. Uling in tao, eneman for sale. Potang bebentame, antimong bala mo commodity, item ya, as prostitute, o kaya dengaliwa as laborer, o kaya rengaliwa as slaves, ipus, o rengaliwapin po etang internal organs da, ilang kakunan da. Ini pong makanyan, abiya keng hausantang human trafficking. At napon pa mo po, din kaya be kong magtenis at ilang pepadalang message ka na ako. Tinlang message, wanted or warning. Makapicture itang metong lalaki. Kaya ba't makasulat na ang plate numbers dere sa ken, pati re sa ken. Adwang green, adwang white, aban. At sasabihin na ka rin, mangwala ka nung anak-anak, dini. Mangwalang anak, dini. Mangidlap ng anak. Anyang anak ko yung makanyan, pamatakot jake kaming potang magulo kami. Ting mangwang anak ken, kakakawani ken. Sige ka. Pamatakot dyan mo Pero ngayon malalyari talaga yung ating mangwang anak. Ayal ben kepin po keng Facebook yata o YouTube. Nini nga doong anak maka-uniform nila. Anak na pa, siguro elementary la reta. Malalaki, babae. Anyang maglakad lang, may kwala kay CCTV. Anyang kabira-bira po pulay na may balik lang agad king karela. Bakit? O tagad lang may balik? Para itang white van. Itang maputing van. Kubado ng renging anak at inong dindam tungkol karetang mangwang anak, ang maka-white van. Anya may mulay ila. O itabang banay ita, ala niya pong part 2 nung talagang makanting pake na, ing mangwayang, mandaklot siyang anak. Uling atin po talagang makanyan. Dahil nga liba po, dahil palang kakwadang anak makanyan, pamisali dala, karetang alang anak. Dana ng malatila pa, bingod la pa. So, yapin po yung kain yapin yung human trafficking ini. Yapin yung human trafficking. At baka tapo din nanda kayong tita ka statistics, kaniting malalyaring human trafficking. Ang ulit ko nang tiya pa yung kopya ako na according to the United Nations Office on Drugs and Crime report, globally, 1 in 3 victims of human trafficking is a child. So, kimbalang metong karengatlong bebentada, anak ya. Anak ya. Majority of them are girls. Babae la. Kasi mape kung may babae nung babae kong anak, ay kakit ko yata abe ko rin human traffic dan And children are twice as likely as adults to experience violence. Nung detang adult, mabibenta, panasakitan dala, mas makadunas na rigong kimpami panasakit kareng anak, nanine. Mas grabe yung torture, ampong kapanasakitan kareng anak. Children are trafficked for forced labor. Ini po, nila nila. Nya bibenta dala, pilitan tang magobra. Dahil nga, forced labor. Child soldiers. Atin pa naman kanyan, sundalos. Kaundo sundalos. Nya pin po itang milyari kita king Mindanao, kaya katamo nung talagang bubuntala ka rin eskwela din kelwal. Mag-recruit lang anak para maging sundalos. I don't know how true ito. Pero siguro ka rin pong ariwang bansa, confirm meaning makanya na kalakaran.
child soldiers, kaya siyempre crime. Ilang gagamitan dang manako, mangwa, kasi rin kay kareng aliwang bansa, isang anak la, na makulong. Magagamit laking crime. Siyempre keng begging. Ita mo pimpo kenek, bano rin ang anak ka rin, nung atin lang boss O tang pagpalimos, kaya ba't irimit do keng boss da? Human trafficking nga po ita mo. And kaya kasi ting sabihin da, pakasakin na rin anak, kaya ba't ibulos dalo o ibabado kay metong nga lugar. At ini po, itang bembeging, illegal adoption. Ta sinabi ko po kaya kay potang kay pamisa dala, karitang aliwang alang anak. Siyempre po ako, nung ala akong anak, kabuli kong may kayanak. Diyan adapt ko niya mo. Then kay, then po masisilo la, o kaya mabubudol la, mapi-fake la, kitang makanya na kalakaran na balara, masalese yung miras kariling anak, pero king illegal palang paralan. O kay inipin po, yung kinidnap ding anak. And siyempre, sexual abuse and online sexual exploitation. Tempong liwang pengari, papaborendong labas-labas ng anak daw, diyang minors daw, keng online, sabihin da rin pengari, pati rin nga po, era naman po tataginan din anak mi. Albendala naman po, mga yan. So ini po yung online sexual exploitation. At children are forced into trafficking because of, siyempre, o ba't minras na keng makanyan, uli ng kakaluluan, ng kalulu. Insufficient support for unaccompanied minors in the face of increasing migration and refugee flows. Potareng pengari absentee parents la, lana nung makabrod la, alarigong lilingon kareng anak da. Nung atin lamang guardians, pota pabayada ring guardians. Nya potang kaya ting mi paparoro, kareting anak, atin ipinating manabusang dadaklutan dala. Nung eka listo. At siyempre po, because of armed conflicts, po talagang misalbag la o din ng ating gera keng lugar da, magulo kay lugar da, yung pamilya misalbag ya, at ita uncontrollable ng kaya rin anak rigo, mga paroro la, at may papahamak la. At dysfunctional families, burin sabihin din, broken families, patsema kanita, makadunos na rin anak rin. And most of all, in lack of parental care, era gagampanan ding pengaring papilda para ingatan dala, protektahan dala, batyawan dala, ding karelang anak. Kaya po kanong local scenario tamo, the U.S. Department of State 2024 Trafficking Report rates the Philippines as Tier 1. Kaya pointin nyo ng Tier 1 na yun Tier 1 niya. Nung yung pekamatas, 2, 3, 4, 5. Pero Tier 1 niya, in Pilipinas, since 2016. At nga na po, an honest evaluation will tell us that the fight against human trafficking here in the Philippines has not been as effective as we want it to be. Palpakya nga na. Ing pamanarap da, ng gobyerno tamo, baka patpatan in human trafficking. The National Bureau of Investigation and the Philippine National Police investigated 417 trafficking cases in 2024 compared to 277 cases in 2023. Mas meron pa po kano last year ding biktima ng human trafficking. And the government reported identifying 896 and labor trafficking victim and 1,134 victims of unspecified exploitation in 2024 compared to 1,277 in 2023. Ang buli na sabihan po kesa aking sasalese, lalala pa yung sitwasyon. At kaya pong 2024, the Philippine government authorities released, detained, penalized, and deported at least 5,300 Filipino and foreign nationals related to Pogos. Daman tayo po yung Pogo, Pogo. Compared to about 1,000 cases in 2023. Mas marakal na po. 2024, may biktima keng human trafficking.
At nga na pa po nining report, commercial sex make Boracay, Angeles City, Olongapo, Puerto Galera, and Surigao favorite destinations of local and foreign sexual exploiters. Sila po rin favorite da pupuntalan. At ding mag-exploit coming from Australia, Japan, New Zealand, United Kingdom, United States, Canada, Morocco, Iraq, and Denmark. Detang manintun abiktimarang anak babaeng gamitan da. Buli na po sabihan ini. And there is a prevalence of children's sexual online exploitation. In Iligan, Lapu-Lapu, and guess, sano? Pampanga. Saya tamo, kabilang tamo. Kung masaya ka niyan, kabilang tamo talaga. Keng sexual exploitation online. At by the way po, ditang metong Amerika, kaya tayong pibatang kong parokya, Santo Niño. Ing apo, darlano ring apo na. Ketang makanyan, para ketang sexual online exploitation. Quezon City, Malabon, Pasig, Taguig. Ay, tabayan naman yung Caloocan, ingkang Cardinal David. Ingkang Lambu. Abayo ka rin ng sexual online exploitation. At their klientida from the United States, Australia, Canada, and United Kingdom. At din po ka ng Pilipino, itang Pilipino, bibentara dala, king Burma, Cambodia, and Laos for online scam operations. Tapong makakanala ko po tang Burmaya, Cambodia, Laos. Pota scam ini at mabenta kayo at makatakot yung malalyari patsema kanyan. And victims from Southeast Asian countries were trafficked to the Philippines. Bali po, ang aliwang may arakap kempogo, erarago balo, iba na naman keng aliwang country, magbaka sakali na naman sumanting abye, kabira-bira, may bantelakit, may nga bentalakit, at may nga sakitan, uli na ning pogo. At siyempre po, with the closure of pogos, we hope that the syndicated human trafficking will cease as well. Sana mapatpuitan. At inipin po yung sitwasyon tamo tungkol kay human trafficking. Siguro kitang first reading, nga na nga pong Ginoo, ninong ipadala ko, ninong isugo ko, ninong itubod ko. At may kibat siya po, may kibat siya mo Isaiah, nga na, ako po, itubod yu ko. Siguro po itamo, ninong itubod ni nga pong Ginoo, para yung makanya mga palyari, king kapaligiran tamo, mapatpat, maputot, may kaangganan. Sana mag-volunteer tangan, itamo, yung balang metong kaya katamo, isangkot tayo sarili tamo, idami tayo sarili tamo, para kaniting kaabuswan. Karing kaparang taulan na karing vulnerable ay anak ang pong kababayan. King Ebanghelyo tamo po, orene, the calling of the first apostles is Andres, Pedro, Juan ang po Santiago. Naus na nga pong Ginoo, nga na, magumpisang ini, ako magliligo, karengasan. Tao no ring lambatan nyo. At buri kaya pong lawen, sarili tamo, makanyang tamong inaus na nga pong Ginoo, king panga Kristiyano, panga Katoliko, inyang may binyag tamo. At kaya be tamo, ing sukat tamong lambatan, ing tao. Maglambat ang kaladwa. Dakpantala rin kaladwa nga tamo para king apong Ginoo. At imbuli na mo po sabihan ini, ing makasawap tamo bang haliwa mo itang maging matino lo rin eganaganang tao. Alang manabuso, alang man lamang, alang man lokong kaparang tao, bang alang mabiktima, manasakit, ringe gana-gana, mapayapa, manawa lang mabibiketi. Daratang po yung eleksyon. At dakal no po rin magpa-bless kay kaming kandidato. Pota pong magpa-bless da.
nanamong pangadimi, may pa-blessing meto nga tatagal mayor ka na ako, pangadike, manyambut siya po sana, Ginoo nga ako. Di natanging meto nga kandidato na naman, mag-mayor na naman, manyambut siya po sana, Ginoo nga ako, manyambut siya po sana. Di natanging naman meto, manyambut siya naman po sana, Ginoo nga ako. O nanong pangadiko ka rin ah. Alang-alang, masambut siya po sana, inay nga ako. Uri, manyambut langan. Huling, para ka na ako po, maski ninong manyambut. Asat, maging matinulasa, maging mayablasa. Ing papilan sa Iglesia, yapining ipaganaka ka rin manungkulan, hindi kilanding ka rin lang katungkulan, king malinis, mayap, at matinong pamanggobyerno. Yan kayo po kasi, dahil nga liwa, sasalikot lakit ang sabendang polisiya ng separation of church and state. Potang pisamban magsalita ay laban kay corruption, illegal activities, pamanabuso din ng politiko, balok to tagagawa ng gobyerno, agad na sabihan, makialamya ang pisamban. Makanyan po eh. Pero papilta mo po, dalan tayong may pabalita ng katuliran, kaya pa, kareng ega na ganang sektor at anggulo na ning yato. Kabilang na po yung political sector. Sa bagay, tayo kay wari mituturan po mituturan tangan po, pati balok to daring manungkulan tamo. Tamo nga, dami-dami tamo kayong kasakitan. Nya, sukat, papilan tamo naman po ang tingining inaus niya nga pong inuking biya katoliko, yung pag-anakatamo ka rin manungkulan tamo, yung magpakatinula, magpakakayap la, rigo, makanunos la rin, mas magkakasakit king kakatamong bansa. At kinipimpumpi sa sabihan tamong ini, ding biktima ng human trafficking. Inya, habang pangaditala po rin biktima, sana maging malayala king human trafficking, pangaditala rin ang manabuso, karela. Ating gobyerno tamo bang tunay ng dikilan iting maragula problema ng dana ng bansa tamo. Let us join government agencies and other NGOs to create comprehensive measures to protect vulnerable groups from human trafficking. This requires joint and coordinated efforts of everyone. Let us lobby for the government to prioritize the protection of children, strengthen laws, improve law enforcement, and provide more resources to combat child trafficking. May our elected officials and government leaders focus on addressing root causes of poverty and inequality. Amen. Talakad na pong ini, and abet-abet tayong ipasyagin kaya atang kasalpatay nga atang sumabi, sasalpantaya ko king Diyos. Nasa lang ang payong Poncio Pilato, ipako king krus, metet, mikot-kut, dinapay ka rin metet. King kadungal do, sinalbiyang mebye, paypaytas sa banwa, iba't ka rin magbalik ka naman, Katie. Sasalpantay ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, ay pamisabak ding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasiluan Mering Mete at king Bie Alanghanga. Manalangin ta king Diyos, ing banal ng Ginoo ning meto sikluban, para karing hanggang talapamalita ning ebanghelyo, nga tamong sumabi, Ginoo, gawan mo king kekang talapatuto. Banding sablang may karamdam king maya pabalita at paniwalan dayti, king kabilugan dam puso, makapakirakela king kasalpantayanan, ay lamis mo tinggap da, ipanalangin ta king Ginoo. Banding milakwang king sabla, bang mitagulaling karing karelang sarili, king pamanoki king Ginoo,
Mi kasika ng lalub, mipahayag king mensahe ng Diyos, king nanumang panahon, ipanalangin taking Ginoo. Banding siralo bay apostol ngeni, amego brangaldot benging alang tagumpe, era sapi sa sawili, nune isundurang sa salbag, ing amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Banding labi sa obra at mapagaltang apostol, aring karelang kawan, binalang maragul, at masakit lingapan. Ilelera ing karelang takot, at manakit lang sapat asawp, karing karelang tawan, ipanalangin taking Ginoo. Bang itamo man at ding sablatang komunidad, tanggapan da ing karelang misyon, ay ba't king Ginoo at maging talapamalita na lo, king amano at king dapat, ipanalangin may keka o Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O Ginoong kaya kaming Diyos, panuwanan mo ring hanggang talapamalita ng Ebanghelyo at agigan mo ring sablang tao, king kaya kang lugod, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daw, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupayan. O Diyos sa ginumi, retingay na yampang mi, nilangan mula, ban panyaw, king kainan mi. Pagkalubos sana kaya kami, king magsilbila naman makasaw, king pamagkamit mi, king bielanganga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabusing puryan, ang pong pasalamatan na kakapilan man, ang panukarin man o ginu, manalay pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. King lugod, ing tao langan me, king katuliran, inatulan me, dapat king pakalulu, inatbus me, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, king kapamilatan na naman ding anghel, ang ponding sablang upayan ng banwa, manigalgal lang sasambake ka, pusa mong milawukla, king karela, ring siwala mi, ngayon king kapakumbaban, parang alanda ka, at ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibo ng sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo intiti pangambun, karating ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, yung ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa kanitang beng mi pagtaksilan niya, at may nakusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayana. Kinuaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ne, at binye at dinuang karing disipulo ng ana, kung niya iti kaingan, at mangan kay kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasibay pasalamatan, nakat pinuri, dinuang iti karing disipulo ng ana, kung niya iti kaingan, at minum kay kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ning daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami wabu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Dato nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o mapamakadulong pa, ing kamatay ng po ng pangasabi ng mebye, darami kaya kaiting tinapi ng biya, tingkalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan mi o pa, ing banal kapulungan mo, makalaganap kay meto yato, banbiganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco, ing papami, at Florentino yung obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo.
Gana kamula naman din kapatid mi, amino na ng pepay nawa, king pihong, kapanayan ng pangasabing mebye, lanlana di Carmelo at Angelina. King pakalulo mo, idala mo lat ding sablang mayang o nabye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kami ngan. Dawan mo kami ngan, karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kambening na Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Joseng Esposo na, kambening na apostol at ding sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka banding panawon, apor yan ang panapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan na, kambe na pon kaya, kaguming banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka, O Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamid mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katang. Igabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasopan ng pakalulo mo, mitamawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan, at mikabis kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik doon, ing kasalanan mi, doon ay pansinan mo, ing kasalpatian ing banal na kapulungan mo, laing pamayapan ang puampisan meto nga nagpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po niya, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan po, kapayapan.
Ning malugod at maganakatamang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, doon tamang kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginoo eg matampang tanggap keta. Dapat sa kasmay nga manamod, kumayat na ako. Ekatatakot, abe mo ko, nausta ka, king lakyo mo, ako'y ginumo, mantabe ko, king bie mo, kapilan man, o anak ko.
Panalangin po ngini para kareng biktima na ning human trafficking, pangaditalan ding mamiktima, tingkay katang gobyerno. Santing po siguro siklod tamo na para kaniting panalangin. Abang sisindyan la po rin yung kandila, dating Sindidala po rin kaya katamong Bibilang. kandila. bilang pamakyadwangan po kaniting maragula, sukat dikilan, namo ni Santa Iglesia na ning mabilog, ayato na ning pamaglaban king human trafficking. Prayer to Saint Josephine Bakita. Saint Josephine Bakita, you were sold into slavery as a child and endured untold hardship and suffering. Once liberated from your physical enslavement, you found true redemption in your encounter with Christ and His Church. O Saint Josephine Bakita, assist all those who are trapped in state of slavery. Intercede with God on their behalf, so that they will be released from their chains of captivity. Those whom man enslaves, let God set free. Provide comfort to survivors of slavery, and let them look to you as an example of hope and faith. Help all survivors find healing from their wounds. We ask for your prayers and intercessions for those enslaved among us. Amen. Saint Josephine Bakita, pray for us. Sige po, padantana po rin kandila. Kandila na. Ang talakata mo para king final prayer. Manalangin tamo. O Ginoo, nganing may pasikanan kami, kareting kalam king pangakabus mi, paniga pumikeka, king iting banal na kasaupan, king alanganggang pangakabus, pasulungan ng tunay kasalpantian mi, tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Pasalamatan tala po rin, bibilog po, king our Senate Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. Then po nga ko, actually po ako pong director da keng Migrants Ministry, kambi na po yung pamag-combat keng anti-human trafficking. Palapakan tala po, rening membro. Actually po, kabilang na naman po rin dapat si WL keng advocacy dayan. Makilahok, makirame, kaniting malaking marakalawobra, ng laban kaniti. Deng CWL, thank you. Kayo ngayon, masan communion nyo rin ngayon. Palakpakan tala po rin CWL. Dita pa pong aliwang guest. Thank you. Kiba na po nini kanya natin pong dita ka conference. Buriyang loklok tapa mo. Baka ta po yun rin nakaing bagya. At habaluing program ng bagya ng anti-human trafficking. Sige. Mayapabak po karing sabla. Kalupa na po ning sambitlan ng among a while back, ing pisamban po migdedicate yung metong aldo para karing taong matatraffic, buri ng sabihan, detang mabusok yung miyayaliwang paralan. At ing kapiesta na pong Saint Bakita, Josephine Bakita, iya pong tinalaganan ning Roma,
aliyamo po kening local church na ng Philippines, nung kem buong mundo po, yung Vatican po yung mag-declare kanini. Yung sinabi na po ng Vatican, sinabi ng Pope Francis, yung kapiasta ng Saint Bakita, which is on February 8, na po niya po, wapin ing aldo daring mayuyuman traffic. Ngayon po, yung local church na mo keniking Pilipinas, yung CBCP, dineclare na naman po yung first Sunday na po ng February bilang aldo na po daring taong matatraffic, may human trafficking. Maragul tamo kapasalamatan king kakatamo pong parish priest. At the same time, yung director mi po king Commission on Migrants, yung dirina na kami pong pamikatagon bang kanita, mika conference, one-day conference po. At we invited today po in Department of Migrant Workers. Kempung Pilipinas, ing mag-handle po kareng kaso daring human trafficking, wapin po ing Department of Migrant Workers. Dati po kanyang OWA, ngayon nilinipat na po kempeka ang nakadepartamento, ila pong mag-handle kareng kaso. At intamo pong metong invited speaker kanyan, kani po king kasa, karin la po mag-talk. At in Region 3 po, iya pong I-invite tamo. For the information of everyone, in Pampanga po, specifically, top 1 niya po. Karen pong problemang human trafficking, lalo na po kareng kayanakan, lalo na kareng anak. At intamo pong ausan o saik, online sexual abuse siya po and exploitation kareng anak ang mga lati. Nano pong buri ng sabyan nini. Then pong makatwa karela, either pengarida, darada, apuda, siping bale, pisasalida la po online deng anak. Anya po sana maging aware tamo ka rin nung atin tamo pong kasiping bale na paginalaan yung deng anak da po pipisalida la online. Then nino pong parokyano da, kayong pamipisalida king online, then pong foreigner. Then pong kayong aliwang bansa, laman po Pilipino rin sasali karela. Opo, uso na po ito. May pipisalila rin anak online via video call, kareng miyayaliwang application, at pagsamantalan dala po rin anak. Dinandala mo pong candy, dinandala mo magkanong pera, okay na kareng anak, waling inosentila pa. Pero eda po balo na nung maging epekto na nini. So ini po yung maging topic mi later, keng talk na po ng DMW ka rin keng kasa. Pasibayo po, palakpakan tayo apong Arnie ating Commission on Migrants. At kaya kayungan po, dakala salamat kaya kayong presensya ngeni at least may kabalo tamong ditak patungkol keng anti-human trafficking. Pasibayo, dakal pong salamat. Thank you, Aldenette. Thank you, keng core group na at nila pong parto kanyang, kaya nila pong Casa de Santa Monica, retang participants kaniting half-day conference. Talakad na po for the final blessing. Ating ginuman natilya kaya kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipaintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yarinig kakatang kapag masusyan o may tanim paligan ng Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Maya poras, kaya kaingan po.